Mana kamano johera mar Rembwa TV arwakni machiegni mondo ine mano king'eyo kapok adhi mbele takwayi ni mondo subscribe to our YouTube channel. Penjo maduong' mosebedo kipenjo e piny Luo sana e industry mar Oangla music. Piny Luo osebedo ka penjore penjo maduong' ahinya sana gi johera mag Oangla ni Prince Indah to be nigi beef gi Emma Jalamo. Koso Emma Jalamo nigi beef gi Prince Indah. Odiochieng' manyoro e dhahabu album launch mar Musa Jakadala, Prince Indah olero ayanga kendo konyiso jofwambo ka achiel gi johera ge ni onge beef mora mora ma en go gi Emma Jalamo. Kendo lero ni Emma Jalamo en wuon gi e industry mar music ni kendo nomako lwete kanochako wuoth kaka Oangla artist e piny Luo Nyanza. Penjo maduong' ma jofwambo kendo chako omiyo Indah en ni ang'o momiyo pok gitimo colabo. Kata kamano Prince Indah kata Janabi nowacho niya colabo ginyalo timo, ema ni luoro momiyo wuon gi. Nyathi ok nyal approach wuon gi athoyaye ni baba watim colabo. Imiyo wuonu luor makende ma chieng' moro ene mo obiro to wacho ni sani koro en time monego beni watime colabo. Hata mimi ili nifike mali nimefika leo, kuna yule mtu aliniwezesha kufika. Umesikia? Mambo kama haya ujipanga yenyewe. Nadhani tutafanya kazi lakini hatuna tofauti yoyote. Kwa muziki wako ushaitamani kufanya kazi na baba mwenyewe sasa? Tutafanya kazi, God willing, tutafanya kazi. Naweza sema hapo. Unajua yule ni kama babake. Na baba yako huwezi ita tu, baba njoo tufanye collab. Lazima uende utaratibu. Hadi siku baba atasema natamani kijana wewe ukuje tufanye hii. Labda Prince baba shai kutafuta akakwambia kijana naona umegrow sana. Tuko na ile ukaribu because we are related. So tuko na ile ukaribu wa kinyumbani, wa kikazi pia, lakini tutafanya kazi. Janabi odhi mbele kogone mafans ge erokamano maduong' kuom kete kuma entiere sani kendo olieko ni sani oyawo dhode ne colabo nyaka mawuok e pinje maoko kendo sana ogeto timo colabo ka e pinjego mag Kongo. Mbele nyuma mashabiki. Hakuna hata mtu yeyote ambaye labda tofauti na mashabiki labda. Ili uinuke ni mashabiki. So mashabiki mimi nawaheshimu sana. Na mzidi kutusupport. You know, Luo music is really growing. And music is only language that have got no boundaries. Tunataka sana tena tuko na huo mpango wa kufanya kazi nje ya nchi. Iwe Tanzania, nchi jirani ama Kongo. Tunataka sana kwa muziki yetu ama ile muziki yenye nafanya inaendana sana na ile ya Kikongo. Odhi mbele ko olieko ne mafans gene ko tieko US tour magidhi e dwe manyien gi Malaika band mage odhi duogo launch album ne maduong' kabisa. Kata kamano otamore yango ne jofwambo ni nying album mare ibro luong nang'o. Kendo beno medo ni gidhi yawo record label mabro ting'o jothumbe te obed genre moro amora. Meivana tuko na musical masters. I think later this year we will launch it. Na tutakuwa tunaanzisha record label. Haitakuwa ina nini na Oangla peke yake, bali itakuwa na nini genre mingi. Genre kadhaa. Tutakuwa tunafanya genre kadhaa. Next month sisi kama Malaika Musicals will be flying abroad to the US. And then tukirudi tutakuwa na album launch. Hivi wewe album inaitwaje? I cannot reveal it right now. Ni mapema sana. Lakini hiyo album ni kubwa sana.
Prince notieko koro otege makuyo ne familia mosenindo, ndogo jara kachiel gi band members mage mane owito ngimagi e masira mar yo apaya. Tuko na majonzi sana na tena nimesema pole kwa familia yake ndogo jara na wale walioaga naye. Haikuwa raha kupoteza mtu mwenye uko karibu naye. So mimi natuma tu risala zangu za rambirambi. Na sisi kama wasanii tuko kwa kimoja. Kwa kuhakikisha kwamba ndogo jara atapewa ile send off ya heshima.